Kuna kiongozi ambaye alikuwa wa Murang'a ambaye ile kura ilipita alijaribu kuharibia Uhuru. Mnamjua? Si ni mtu ya Murang'a? Na akitembea alikuwa anasema Uhuru aende Hague. Kuna watu ambao wamekuwa wametupiga kutoka 2013 tukiwa na kesi ya ICC. Tulipigwa na watu wengine ambao hata ni watu ambao wangekuwa na support Uhuru hapa. Dada yetu Karua na ndugu yetu Peter Kenneth. Ino niyo miario iria tumite mubunge wa Kiharo Uhuru Kenyatta kwiyumiria gukumithia aria marahuranira giti kia ungavana guku Nairobi, guku akiuga ni mahitirie ni kwaria miario ya kuhura Peter Kenneth Uteti riria maracerete Murang'a gucariria President Uhuru Kenyatta kura. Ni uru muno atongoria guka kuruma mutongoria ungi wa Murang'a na makamurumira kwao. Ugo ni gutwagira gitio twita atongoria a Murang'a. Koguo ria ndaiguire undu ucio ndaigua ni uru muno no mwaka tuimie tutandu wa Murang'a tunyitire umwe witu. Gukorwo ati Peter Kenneth ndanyitite mbaru mutongoria wa bururi githurano-ini kia mwaka wa 2013, mubunge uyu augite ati giki ni kiambiriria kieru. Ugo marauga ati Peter Kenneth ni ahurite Uhuru. Iyo ti issue tondu ni andu ingi muno manahura andu angi na magacoka makoherwo. Miario ino ni nyititwo mbaru ni gikundi kia aria marahuranira iturwa itiganiite guku Nairobi, makiuria aria mari na tigiti wa Jubilee kuhuranira iturwa na njira ya thayo na urumwe guku matakumurika maria mahitukire. Kwa hivyo mtu asitupatie historia ya mwaka wa 2013 kwa sababu hiyo ni historia imeisha. Tuko kuendelea wapi? Mbele. Giturwa kia Ngavana wa Nairobi nikio kirahuranirwo na njira nene ni gukorwo Nairobi nikuo utonga muingi wa bururi ukireire. Mike Sonko, Dennis Waweru, Johnson Sakaja na Peter Kenneth no amwe tu aria marahuranira giturwa giki, omwe wao ari na mwihoko wa gukiyukia. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.